Jojo ne mubango Joanchera, mbeta kwa Maureen Kinyakirimi, naru atore Meru Women Prison, aratoka na Anatalia, atwere rugono rwawe, ariwe ngwa rugono ruru, agatwera niki gitumi, kiatumire endi Anchobi, kana awatwa na Anchobi, kenda atweka mubungwa. Ingo kugwato geni, okairi. Natalia kathenjera agwati na itiare Anchobi. Kuringana na wari wakethwa nombire kuona kana kwethirwa ari na 500 ja kunenkera borisi atendethirwa aingiri. Mbere nendagia Anchobi ende asoka atigana kwambire biashara ingi. Niyo mara mangana ya kuvithia iko kwende turengo twakotoriogo ndine mwana cukuru ngathiko murutira bisi ntutende umwana yuthi neni ona yete gukumbira mami ndumye mbeca ndi cukuru na ntiye na takuthomanga. Huko Nchera ritaga ngugi kiwandene kia gutuma na kinya kuthambia kana kuthithia utheru. Nethero ari na chore baba inge bararanagia na bogo sita yoru. Vamugonja netaga akajukia bia kure arikia kure bakaingirwa Ncherene mwanka 10 riria bakaruguriro kairi. Kuringana na wega bwawe ni endi ni abungwa bange na ukona akitheka nabo muno akithambia. Mbere aingirwa nendete muno kurima na kwendia nguo. Nkuma gukuria ndari ukumori wetha ndato ndathi gukumucie ndathire ndambiria kwendia nguo. Onende untiete nkunia ya nguo nyumba. Ni akurukirite mathina ja maingi muturirene jwawe. Endi nombete guciikira inya ta mwekuru. Niyo gukia kembekagira inya kuringana na ndemo ekuru ikurema ngaketha maketha makwa mandengo nkendia ngaketha maketha makwa mwere ngatigo na mwere nkeria ndendia ndengo ndaira cukuru gintu teku. Ni agututariria atiomba kuia gintu kia muntu nuntu kwomba kumuchokia Nchera kairi. Nevega mutegeri wa Wero TV nuntuko kwethero gwatanirite nao nikire mubango Jojo Joanchera hau mbere tukwaragia na Anatalia hatutariria mantu zariendete na into byonde birendete kuthithia na bado tugeta na mbere kwaria nawe hatwire nimbike tumikiawe kukinya Nchereze. Na ndembere sera egitare wa gwatirwe kuma rokere mwanka egitare uria kugwatwa uria othithagia shughuli ciaku cia kawaida mbere ogwatwa nenyo uria gwakinyirire kugwatwa mbere sere karugono kau gaku na ndina njira ya uraja ntuwe no ya kugwatwa inyo yo ndathi kwa mama gwatanite ambetete ogo ngikinyogo watikingo kamanogo na polisi pambira turumye chiringi 500 Doruga Anchobi ndabera nyura na ruga Anchobi ndarekanie na Anchobi bambera were agotunengia 500 na tugakwira no turari tonto wathe kwa mieri 6 nende tugakwira kukairo thaikwe taumana bwagu tukuthi ndabera tigani tinkoba chiringi mboye mbonengera no tutakawe gintu ndina kyo babongera nyomba yakwa bakemberi mbarugure nyomba ikumba maere ndathi ndabarugurira mubuko yu wangu onu bakura ndabera nyuntie na Anchobi bathire na gatangi ka theri Kalanda ekagira roje kaka kalite komi ngoba umine nako kena tukombe ndakiro nkareni to magu nabo twathi mwanka sauri ngwetwe ba marwa bathi bambe kira Anchobi ya mtu unge kwegita wendagia Anchobi kenda beja gukinyira nothirite nya thaiti mbuga wena Anchobi kenda benda kugwata arende ndagia Anchobi mbere nonto bakothomithia niyo ana bare cukuru wanende ubaleku na leo atwekire Anchobi kureta thina ndareta gukunda thaikwa mieri 6 ndenuka ntekira Anchobi nyunguni kai ndarekana niyo irabajire baremberi mbaramye mbesa nkabera uticho ndinacho 500 kaya kuonda ina Anchobi nkeria kubanenkera ndabera uticho ndinacho bambire no ntutie Anchobi weniogo no kuria gutunenkera mbecha wetu gutura gambi
njobi ira tugwataga na tukuthi bambikire mitungi jiri ya njobi itabote twathi nara batwirire gatunga bathi gwatuika nio njobi yakwa netire kagantu ba mama nio banyunyaga na gutie bathi ya miji ntu ba njobi ni yao yakwa ito gutie njobi ndari nio kumbonera tu ntu kwithira gutie gintu ndina kio kou kuringana na uwe bakuthekithirie njobi nuntu utari na kantu ga kubanengera gutie kio ndari nakio nyuga na nkithekwa ndathekio nuntu bakwaga ukaya kwa ndari nakio nkenenkania na ntikithingirekua askari baba bakuthekithirie no barekere kana bado ina uthu nabo ndabarekera nyugo ndabanengere murungu Nogira murungu nathiene nabo nontu na bakengwati ndaborire bai ibwangwata mana mathi no tie njobi ira ndenio ukambira ukambikire njobi ambira gotia kwari ukariria mbere na tukithiaga twerecere na ndeu gukinya kotini mwanka wa kinya nchera nate waigambithirie wengwa gukinya kotini ndathire nderwa wina njobi no gweto na njobi ndauga njobi no gweto niogo tia kwa no kwa mwekurura watanite twagite kuria mbi nyambura nyongwetwe niogo itirari yakwa ndaurua na tatirari yaku norete twaga ma chabuchibo mana kwenu ndaberare ti chabuchibo ngwatire ndawatire thirikari yakumako chauri nwari na lawyer uria omba gukwariria kesi yaku kana iyo we wariragia kesi yaku wengwa nyogo ndarageria ningwa familia yaku ikujukairagia ata igita riri uri nchera bakuonaga ta muntu thoki ta muntu uthirite uturo bwao kana na ta familia yaku ikujuka family yakwa ni ndukayeta muciari ikwa gintu gya kuya kundeitha nakio na kwithira kura mbumite ikuraya itumagira ngarama ciringi 800 na te ntuko yaku ethero ekari aja nchera aganchera ntu yakwa kithagira nthuku nontu bamanda mubetu batutumagira bwega niuta chabuni bo bandu mwenginya kubura nguo na tuguta tawaka ntie kinya chiringi nwemo Anastasia ndendo tutaririe uria ntuko yaku ethero eri kuma rukiri mwanko goro igita riro geta kumama kunogoka okere tukaga tukathi tukaba maetho na tukaplasa magego tukanywa curu tugacoka nara nyomba tukathambia baranda tukathongira gutuma tukaumagara ukathaa mugwanja tukaya kuria nkima tukacoka gutuma tukauma thaa 8 tukaya thaa 10 kuya kuria muthere riu tukathi kumama igita riri ukarite nchera nwithirite uthithite acore bara bari uku na bara tugatiga ku bara bari nja nabo tuthi tubethire twambiire kurianira nabo twarianagira na tabukaranagia na acore baku ukonde ni mantu jari kubwithara bukiaragia kana na tabwithara bugikaira inya itukaraga nabo bwega nontu tena gintu no thio kamwera chakamoti gintu ni nakio naga kwa gintu na ukamwira bantu ana ndemwinyeria kayaga gutethia butukaraga nabo challenges ire kurukagira ga igita riri uri nchera ui kukaranchera gutie mana nontu gutie gintu kauma nakio na nara gumira gwa gukathigwa thiri kwa thukire na ikwa mangiro kiambire gutumania kairi guntu wakarire gwathiria mianko riku uri guntu guku kabota bathari urinja igita thaijo kauma nchera imantu jari kugeta kuthithia jara jaka kuinua kimaisha ithatarire nkauma nchera ndingambire kuruga chibusi nkiandagia na ngekio churu nkiandagia kintu teku kiranta kiomba kugo kena mwangano na kwendia chai raia baria bari ome ni mantu jari kuomba kubera ni mantu jari kuomba kubera in terms of ni maite jari bomba kuthithia jara jomba kubeka nchera kana ni mantu jari kuomba kubera kende inya bubate omba guciethiria kuntu ta guku bara bari njanyo maicha marambo omba kuberi batubire makuija kana makuruga nchobi na kuthukia gintu kia muntu nagia na akiri ya kwithukumira gintu giake wegwengwa kira gikamutethia ti kwirigira gintu kia muntu mianka izi ukethirwo ukarite nchera nukuona taka uturo bwaku bukethirwa bucokete nyuma kana ukendelea na maisha kana urona taka maisha jaku bado ndo jagwita na mbere matietete na mbere mageta na mbere na utie bunkuruba ndi ukunchera utie gwira ndenyo na bianda atigire na rantije banka biethira bikari na tamakathi na mbere makari
nkwenda kunenkera na ndikanyaga kathongi utege kamereje ukethia acore baku bara bonthe ukwenda gukethia kethira ni ana kethira ni mukuroku ubakethia na kethira wina ka message kadogo ga kubera no ubere tega kamereje Ureba wega inkwenda kubukethia nkalinde gurwaga prison tonto beta wanatagia kavenjere omubirwa karonga atana taka ngotukethia tore maotheni ntamwenda na bacha bale na banga konga bakethia banja ngwani na ibwega bunga butigiro no withire uri na kaugo kare omba kubera ka kubekera inye gitarire uri njera ta kubera bomiririe ye nyogo mwambwere ngakoge yaina komeria wajire nabo amberi boko ya kundaitha na ntio nabo gechokera nyuma agubona kaibiro ntiko miana ta bambangire ende ngaina bothathime burare bwega